Биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, Машина Кеч каналынын эми мен Орус автоунаа катар жакка келдим. Азыр ушул жактан сиздерге ушул машина катарда кандай Орус автоунаалар бар болсо ошолорду тартып берген аракет кылайын. Сиздер класс басып, комментарий жазып туруңуздар. 06-дан баштайлы. 1989, объему 1.2, телефон номерлери 555 32 01 61. Айтылыш баасы машинаныкы 110 000 сом. ВАЗ 2107. Мындай литый дистерде экен, баллондорда широкий. 2011, объему 1.6, телефон номерлери 773 77 66 28. Машинанын айтылыш баасы 180 000 сом. Ички салону. Пробег өзүнүкү 87 479 километр. Астында эмнеси бар? Стабилизатор. Астында стабилизатору да бар дейт. Мен жакшыраак көрсөтүп бере албашым мүмкүнмүн. Ошо эси ушинтип айтып атат. ВАЗ 2107. Жылы 2007, объему 1.5, есин телефон номерлери, машинанын айтылыш баасы 100 000 сом деп атат. ВАЗ 2106. Жылы 2002, объему 1.5, телефон номерлери 990 04 05 86. Баасы 120 000 сом деп атат. Ичинен машина таза эле көрүнөт. Лада Приора. Жылы 2008, объему 1.5, есин телефон номерлери, айтылыш баасы 160 000 сом деп атат. Мо 07-ни сиздерге тартып берип коюн чечтим. Эси көрүнбөсө дагы. Жандагы адамдар айтып алды 110 000 деп аткан деп. Аябай жасаптыр, бир башкача кылып байкаганыңыздардай. О бамперлери да мындай турбадан атайын эксклюзивдүү жасалгандай болуп турат. Мындай защитный порогтору, люк коюлуптур машинага. 2007, объему 1.6, телефон номерлери эсиники байкалбай атса, озеки айтып коюн. 772 73 02 03. Бул машинанын арканкы көрүнүшү. Эси да өзү келди. Машинанын баасы 120 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. ВАЗ 2107. Жылы 2011, объему 1.6, есин телефон номерлери, айтылыш баасы 190 000 сом. Ички салону дверной карталары бүтүн эле. Пробеги 79 086 километр. Айтылыш баасы 190 000 сом деп атат. ВАЗ 2106. 2003, объему 1.6,
Esin telefon номерлері. Машинаның айтылыш басы 120 мең сом. ВАЗ-2106 2001 объемы 1.6 есін телефон номерлері. Машинаның бар жоғы таза әлі деп отады машина. Есі дегенім. Айтылыш басы 120 мең сом. ВАЗ-2106 ішінде өзгөчөлүктөр бар екен, азыр айта кетем. Жылы 2000, объемы 1.6, есін телефон номерлері 773 97 99 30. Қағазында деле жазылып турат, инжектор ДВТ деп. Инжектор екен, өзін жылынан бес, бұл 2011 жылғы машинаның ошай инжектор системасы қойылған екен. Айырмачылығы ушул ең негізі. Так, ички салону. Машина қанша дедіңіз ләка? 120 мең сом деп атат, айтылыш басы. Иш Москвич 2005, объемы 1.6. Қақта тура емес айтып алсам, комментарийде жазып қойыңыздар. Бұл машинада анча жоқ екенмін. Ес айтып отат, Иш Москвич деп. Ошоның сөзіменен. Басы да жазылып турат, 60 мең сом. Телефон номерлері 706 04 75 55. О, торпеда өзүнүкү ушундай чыккан бу? Ооба, өзүнүкү. Жакшы. ВАЗ-2104 инжектор 2008, объемы 1.6, есін телефон номерлері 558 25 06 97. 91 бе? 7-ге оқшаш балып тұрғы. Айтылыш басы 130 мең сом. 04-тің жанында да бір 04, мынандай. Кішіне түсінен айырмашылығы бар екен. 2006, объемы 1.6, бұл да инжектор. 5 ступка механикада. Телефон номерлері мынандай байқалып атса керек сіздерге. Бұнда басы 130 мең сом. Бұнда қошымша мынандай багажнигі бар екен. ВАЗ-2107 российский транзитный номерде. Инжектор 2011, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Айтылыш басы 100 мең сом кемі бар да отат. Да бір 07 1998, объемы 1.6, басы 85 мең сом, телефон номерлері есін. Нива 4 эшиктүү 2006, объемы 1.7, телефон номерлері есін. Айтылыш басы 220 мең, 220 мең сом да отат. ВАЗ-2107 российский транзитный номерде. Жылы 2012, объемы 1.6, есін телефон номерлері. Айтылыш басы 130 мең сом да отат. ВАЗ-2107 жылы 2008, объемы 1.6, есін телефон номерлері асыда оқшайды.
Өкө тең бе? Өкө тең элекен, иштейт экен. Айтылыш баасы 105 000 сом.